Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kacing toket cing because kadang suja mana yang elek education mentah ni uwan ni naga na asam na mi na asam ni ba he tam do ki seizure juni begini ki yaba tablets ni ya segar tambah kila betul kam mentah nak stendu itu semua dia ka sus jong kani ngina ya tusang manyawa la menwat ya ka sus jong kani ya supply chain di drugs. Mentang sini ki anti narcotics task force ini atau Noston, niyo eka tip off ba undon drugs bayan bagi buat transport lembaga Noston ini. Dan pada cerita hilang bat ka East Coast Hills ENTF, bat kiwi agencies ni lah. Bu ikini ki naka party juni hapo urkali tingi pensangnya ya kawai ke bolero kani ga ML05J3839 Kabumun Lechpo West Garo Hills District hangta ni yo snow ba ni yo kakubor ba udon wi Moqtadir Rahman kunjung resident of Pulbari West Garo Hills yang tang ina bu ini ka ya ka tim cumi hang tu bat but hi ina yo min bat ya kali ina sis ka kali apa ka kali ki officers jong ka ENTF ni yo ban kilaburi ini ki drugs ini di drugs bi fat ki yaba tablets basically di amphetamine drugs hang tang yo kumba 100% paket kadon kumba kedai kilo kajing kia jong kita di drugs di market value jong ini drugs kanong gumba al klor tam yuniu Moqtadir Rahman ni ada kem but minang ila register the case akum ka NDPS Act but minang wat so ya kini di badan ketilang agak ni kam di ya kali kes ina yapet niya ba ina banyo sumno na tuka tuba idon ketilang kani